bari kuvugana emyeto project ya Youth Inclusive Dairy Market Systems YIDAMS no kurambura emirimo y'ibari gukora abebembezi basimira umurimo gwe n'ukorwa emyeto mu kurwanisa obworo. Imyeto esente no kutuzahereza mu zinyaga mugari nyama kuzinyaga timu ikote museje murumu wa bahinorio ajeje ayetera so isi kubantu bahereza handa wa Europe tubantu benda musigaro kore ibintu bingi kureba ngo harga mu sente ki koreza mukaba abo basigaza abantu bajyamba basigaza ibine banja ibine konkara hemir mwe wakwasa gukora bakiye mu sente batiregira emyeto etendekirwe etwire obujurizo ku project za Ripple Effect ziyo zibahwera kurwanisa obworo. Yeteke yo kusiba nenywa kunywa kargayo kuriyo cyakiriyo abo kabana bona bari bize ahamirimo rushangura akora mandazi urakora yogati akira basapurayinga amashuru bayatagoni mwete nsima yida musibizire yebari muno gukora sabuni twatandika okukora n'enkito kongo butabe tutakatandikire emyeto tukaba turi kubi konga Ripple Effect kuyizire emyeto twayeyongera okutunguka. Omukoro gukirwa Rosemary Atwaire omuhwezi wa RDC bwa district ya Ntunga mukanda shabire emyeto kubico kureberaho mbyanga byabo. So nani mabantasha tunamunana numbasa kuba ambassadors numbasa kuba agents numbasa kuba agents bo kureta je ahamyeto mutahi yitu ejashugire okwenyuma etakamanyira nsaye gukora ki. What they want to hear is just about what do you people know about Ripple Effect? What do you know about YIDAMS project? And what is it about YIDAMS project to you as the youth of Nyashara Town Council? Ndi Anita Tukunda.